So after nearly 4,000 minutes of theater, we are still alive, you know. So and just the price is what we think about the festival. But it was a very big festival, very long festival, with a very good performance, very bad performance also, but also fantastic person. So, first, sorry for the pronunciation because it's very difficult for me. Rehan Demircic. Rehan Demircic. Award for Best Young Actor or Actress. Nagrada za najboljeg mladog glumca ili glumicu. It's only one, but there are three. Jedna je, ali za tri. Francisca Levin, Macarena Zamudio and Carla Romero, Villa and Discursio. Jurislav Korenic Award for Best Young Director. Dakle, Jurislav Korenic, nagrada za najboljeg mladog reditelja ili rediteljicu. Jiří Adamek for Europeans. Jiří Adamek, Evropljani. Silver Laurel Award for Best Performance in the Children Mess category. Witches, Sartre, André Malraux, D1. Srebrni Lovorov vijenac za najbolju predstavu u kategoriji Children Mess, Vještice, Sartre, André Malraux i agencija D1. Silver Laurel Award for Best Future. Srebrni Lovorov vijenac za najbolju predstavu u kategoriji Future Mess. Category Future. It's Magnificat, Marta Gornička. Magnificat, Marta Gornička. Silver Laurel Award for Best Performance in the Middle Europa category. Srebrni Lovorov vijenac za najbolju predstavu u kategoriji Middle Europa, Europe ili Evropa. I Hate the Truth, Oliver Frljić. Mrzim istinu, Oliver Frljić. Silver Laurel Award for Best Performance in the World Mess category. Srebrni Lovorov vijenac za najbolju predstavu u kategoriji Guillermo World Mess. Calderón. Vila, govor, Guillermo Calderón. Golden Loren Award for Text in Balkan Context. Dakle, Zlatni Lovorov vijenac za najbolji tekst u selekciji Balkan Kontekst. Ivan Martinić. Ivor Martinić. My son just walk a little slower. Moj sin samo malo sporije hoda. Golden Laurel Award for Best Actor and Actress. Dakle, Zlatni Lovorov vijenac za najbolje glumačko ostvarenje. Ivana, alors là, it was very difficult. Roščić. Ivana Roščić. No, pas mal. I Hate the Truth. Mrzim istinu. And the actor, Jovan Makšić. I Jovo Maksić. For the Well. Bunar. Golden Laurel Award for Best Director. Zlatni Lovorov vijenac za najboljeg reditelja. Romeo Castellucci. On the concept of a face regarding the Son of God. On Grand Prix, now, the last one, but Max Blake, Einer Goebbels. Grand Prix Zlatni Lovorov vijenac za najbolju predstavu u cjelini 52. internacionalnog teatarskog festivala MES, Max Black, Heiner Goebbels. Also, we can make a special award, and we have a special award for Mandrutsko performance. Mandrutsko. Kornel Mundruco, special mention. Dakle, specijalna nagrada za predstavu Teško je biti Bog, Kornel Mundruco. Excuse me, I'm Barbara Sutter from Théâtre Vidi Lausanne, from the production Max Black. I have to excuse the director is going to sleep. He is not so young.
I'm very happy that we have been invited here for the first time in Sarajevo with this wonderful production. And we are really glad, really happy and really content for the hosting us here for one performance with our great actor André Wilms. And we are thanking very much for the prize. Thanks. U ime produkcije Max Black, producentica je zahvalila na pozivu i na učešću na festivalu, u ime ispričala odsustvo Heinera Goebbelsa i u ime Andreja Wilmsa, glavnog glumca iz predstave Max Black, zahvalila se i na učešću i na nagradi. Hvala svima, ovim je 52. internacionalni teatarski festival MES završen. Pozivamo vas u Kogo na naše druženje, a novinare i novinarke sutra u 11 u salu preko puta na zvanično zatvaranje uz Dinu Mustafića, Đorđa Ursinija i Selmu Spahić, naše selektore i selektoricu festivala MES.